A što se tiče kako naviknuti želudac na gelove, to je jako dobro pitanje, rekao bih možda čak jedno od najbitnijih danas, a to je jednostavno treniranjem. Zimska Treniranjem baza. crijeva, da, Zimska baza. zimska baza, U zimskoj bazi se sve trenira, od prehrane do upravo to, svega. upravo to. Jer ljudi dosta prvi puta, možda ne prvi puta, ali u većoj količini idu konzumirati gelove na utrci. Da, I da. s kojima možda tad nikad nisu došli u susret. To je u potpunosti pogrešno. A minimalno 2, čak 3 mjeseca prije strenira želudac na gelove na način da u tjednu, možda najbolje vikend kad su dužine, odredimo dakle, barem jedan trening tjedno koji će nam biti eto na ciljanom race pace-u, na tempu, pokušati unositi što više i više gelova. U idealnom slučaju približit ćemo se toj nekoj granici o kojoj smo zadnji puta pričali, 90 grama po satu. Ovisno o gelovima to će biti 3-4 gela, ja sam u pravu. Ako u prosjeku imaju 25 do 30 grama. Jer što se zapravo dešava? Volio bih ljudima malo približiti tu biokemijsku pozadinu, odnosno što se dešava u crijevu. Mi imamo receptore, konkretno za ugljikohidrate i glukozu, čiji je cilj prebaciti naše ugljikohidrate iz crijeva u krvotok. Nama ne trebaju ugljikohidrati u crijevima, trebaju nam u mišićima. Međutim, stvar je tome što ako te receptore zamislimo kao naplatne kućice na autocesti, ako je njih malo, a dolazi puno auta, ne znam, sezona i slično, nastane čep. I čep nastane na način, ok, oni su zapeli cesti, odnosno u našim crijevima, kako tijelo reagira, pa da to ispere. Onako, znamo svi šta to znači. Sad, ono što se pokazalo da ti receptori, ponavljam, koji nam šibaju ugljikohidrate iz crijeva u krvotok, su u korelaciji, odnosno da njihova ekspresija, njihov broj je moguće povećati kontinuiranim izlaganjem. Što će reći, upravo ovo malo prije moramo treninzima mjesecima prije jednostavno navikavati se, probavati. Nekad će to doslovce značiti, taj trening ćete možda trebati puniti maramice sa sobom. I ako se desi, desi se. Ali nekad jednostavno moramo ići metodom pokušaja i pogreške. A praktičan tips bi također uključivao možda zalit gel, ovisno o kojim se gelovima radi, neki će trebati gutlja ili 2 vode. Dakle, neki možda neće dobro sjesti ako ih popijemo same. Iz tog razloga uvijek ja tako prakticiram i svojim klijentima s kojima radim sugeriram popij gel na okrepi. Ili neposredno prije okrepe i na okrepi. Tu te čeka voda, ali dosta ekipe trkača, koliko vidim, griješi, tipa dođe na utrku, utrka 90, 100, 120 km, nebitno, i prvi put spremi si gelove i onda dođe i vidiš, napiše na Instagramu, na Face, odustao zbog probavnih problema, ali to je upravo to. Ali dosta ekipe što se tiče treninga, nema neki specifičnih treninga, znači treninzi na kojem ćeš ti doći, napuniti svu obaveznu opremu, što je na primjer u trailu bitno, imati obaveznu opremu, napuniš si, znači meni su većinom bili treninzi to vikendom, u tempu utrke, napunim se kako bi se napunio za utrku, znači 2 flaska, 3-4-5 gelova, tabletice soli, mobitel, znači nebitno sve, i ti treniraš, znači radiš specifični trening u uvjetima kakvom će biti utrka, znači i to dosta ekipe ne radi i ne trenira jednostavno, možda nisu upućeni i onda dođu na utrku i onda probaju gel, probaju naranču, probaju čokoladu, probaju sve i svašta i onda kažu noge mi se ugasile. Nisu se noge ugasile, definitivno. Da. Imali smo čak i pitanje.